Nilip Lems Committee asai Hemalong, Cooperative Officer atum ng Kahumri. Keng Cheng Thang Adolong, Kang Pupon. Kardom, Inglong Kiria Birta Penili Sami, Nirtina Tiron P, Non Birta T Pen, Arjuponita. Labang Soalem Salong, Election Padu Serak Nanji, Shareholder Apai Papat Nanjipu, Kedam Tang Arni Malom, KATSSE Hempang Asong Atum, Ang Song Complain Alo Kipali Aputaksi, Officer Atum Bangpen, Kilang Tar Lipji, Ateke Complain Aputak, Ko Ana Hokma, Mate Ahok Hema, Kilang Jari Jiapan. Bonta Officer Atum, Nilip Lems Asai Hemalong, Kahumri Pen, Lo mate documents kelang jaripen asang ter kelongke kaduk kawe aronta choklim pusi officer atumpen piklangpon anparta election ke kedam tang surhini ra inkoraisi mati yonga cheklo uncontest pen ajok election ke pado erlo pusi pachinipon lasi lanon ke dobom bangkre phatum a committee atumsi ningkan pho anke lems along ke do ana saita langpon popusi pachinipon voter list lapen non eligible voter list ke alang tu semar kon hadak si eligible voter list bonai hadak si koma tum si vote joglai ma masi election thulai ma hala isi lo lapen de election ki thulong le lapen de vote ke jolong le laso list te isi bonai po la hini hadak office pen april enam po laso teng si chekloi jonang bom alang letum ladak notice pipo la man eligible voter list notice pipo laso teng si laso teng sila eligible voter list an bhan bang ke ala letum notice papale ko je la ana ni bange AGM do po la ana ni bange election do po la sinane tum tame election thuri le thulong lo bhala so si notice piko la sir inura monit election thudung lo nang ji pulote ningkani si ala angli lem saphan service pinang po la pande alang li banglada aprenga abedanang po la pande ke thamanga alang li mane देवलिया कालीदर नंग को देवलिया माने हेम आरेट अलग लाइन पहला आवे फिन है देवलिया उपमति दी लास्ट मंथ के इलेक्शन तो होंगे तो ना लेको 27 दिसंबर से इलेक्शन दे लोग तेला किम या तान थमा के ऑलरेडी इलेक्शन दो एट लो इलेक्शन दे लो दा बांके नांगली बांके हिलो 27 दिसंबर आनी सी इलेक्शन दो लासे हाला सो इलेक्शन दे दो जो पने चेक ले है चेक लासे ला बांके आराम नांग सामान बांके क्लेम लो 4 December ani bangalang tum beauty meeting dolo AGM adat kisi safan bangke 4 December lase nomination ke file last date bangke 17 December apante AGM bangke 27 December dolo tenan ladak ke dobom dilip asang ho phansi la bang society 3 bangke la ningkan pho phan ke pachari phanar longpon masa lason bangali mane dilip singh na alang lige secretary non khibong mate khibong Lapugali ja Dilip Singh Nar se ningkan pho secretary khibu bangke kali aron mangya lage kali jo alang dagi staff mati jong si board atum jong si alang li ke claim ke dam jong si kupine society akwan akhe no kam claim wrong bote la bangke board tum bangke pasun lo pin dame pasun lo non dame pasun lo jong si alang secretary jong si ke claim ke dam henga dak rote board tum ke Ceparai pang lipan mana action and long. Antara society act plan la jong si lem secretary atum pangbalam party political party meeting lo involved in all activities pini sepaklang no bote la bang so putha ko pini ke effect doi matu. Lage kom la dasiman pulo ke board ke lage party la mang wang melo dake lage chairman member on se bang sekali pola se hala board atum jong si society apan akhe no kam secretary bang jong si society apan akhe no kam jong si board atum ansar mate tosan si naiklang ansar bangala non bangala non ke non ada record ke la ate bala non nili arjula hai non devinson rompi lindok rompi rom chuki hela alang le phanile arjula hai AGM ke do apo thak nang le chini ma chine pulo alang le manang pulo chini lo service pulo hai la pendela bankre pho to bankre pho asiar hodar atuma phan parju je ma pula so bang ni non pion bukolong check lo pion bulong ta alang le tum signature do bankre pho asiar hodar atum suhi kuri lo da la bankre pho tum ako suhi kuri de pen nili hola eligible voter list on check lo
eligible voter ni check lo dak tame la bankre photum ta amendo ada shareholder lage de la mane board member bangali la tumra hada ba amendo lo so teng sa ko ni la bion ko check lo data alang tum soi biru vek lo la sila so teng ko ni check lo tekang no bangke AGM doji gula so no di ko ni ma ke ahaw lo bisni bang tinam lo la pen pada nolong la kedam tan ke election ba selection system ta thekponong leda nang na sita non ke bang ji pen bang ke election ba selection system ta me kibi ponje phanang lihin pen klardak alam than kang yima la si cooperative society long ke selection buge avail dak election do vek nang ko election mane bankre la sit krep holong ke lage nomination file vek nang ko nomination ke file ho jong si nane tum la mane bankre fo chok vek te lage election ke do ye kam si avdalo mati ba asit si bankre fo krep ho lo la sila bankre fo tum jok chok la bangke la bankre fo tum si ke chok lim a community seng mane chari pon ko la si non banke ni dak tu kam son non lo je election mane committee form ji prodan te election do vek nang ko arona teng konte lage Assam Cooperative Societies Act 2007 teng konte isi board of director ke form ningkan form ke seng ke lage election do vek nang ko tante la election nong ache pate dun nong ji abar saya bang phulo tuna ku PP ke nang ji do nang lihen la na si hala election do de Pini there ni phaing korai thom surihini ra engkoi rahini arni ingkoi ra truck number Dwarbogori MSC constituency angkangpi Daitor police station ke parlo kengcheng thang adolong Dwarbogori constituency VDC chairman Sar Koirong phar ari dengpen si ingpu ponlo labangso adolong kangpua long kachetong dun lake Dwarbogori BJP Mondol Committee Secretary Daniel Terang Mondol Committee President Sunaram Rongphar Daitor Ward Commissioner Kache Sinarpi Lapen Local Committee VP Boron Teron lapen ke kethe kiding penang anatum chetong dun labangso dolong kedam tanga chiklo gari kethe kedam amat baprailo lasi local MAC Richard Toby Forest Board Chairman Alangli Aparang Sali Arata tumapan kiduk kesung mathadamsi CM Dr. Tuliram Ronghang penke PWD Department atumapan pachini si nonamat temporary pen thengpia dolong silam piponlo lasi lapu local committee VP Boron Teron pen kaning jeke nilitum lapuson adolong kelong loke nilitum Aparang Sali si pini ladak arlong chuhu raratum ko anne kisung pen ejok hande atike la so dolong ke hello kitam tang arui dak RCC dolong Atike la so duar ke kenang sot
tangte lalang li jongjung si labang so delong ke patang delo masar tangte Jungjung ku alam ke gali la ke department be siklem sidame alang initiative pen athe alang li kabor ipen athe alang ke chimatha lo ne ke duar baguri rat pen sini phanang pahai lo apo se duar baguri long aja ki du gisung kami ni si paprang MLA Dr. Mumin Sar kabor ipen si tangte sar labang so delong mate labang so tuar ke rong anarat tiga cileng ilo labang so puthak na thethani than pa chini ge la sotuar ke dupik jasmet pet ke lada la sibang pet itilo